Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure imwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa gatanu kwigenekerezo rya 12 Kigarama 2025 tujye kurabira mu ijambo rikomeye son excellence Evariste Ndayishimiye yashyikiriza abatuye isi mu birabana n'ibikomeje kugenda biba mu nama rero mpuzamakungu y'urwaruka rukunda amahoro ndetse n'umutekano aho rero yavuze ibikomeye kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ijambo yavuze mu rurimi rw'igifaransa ariko ndagerageza ngende mbishyira mu rurimi rw'ikirundi cyangwa se ikinyarwanda kugira twese tubashe kumva ibyo Neva yatangaje. Les pays comme la RDC ici à côté, ibihugu biri hafi nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biri mu bihugu bishobora kwibasirwa ndetse no kugaragaramo amakimbirane bitagira iherezo bitagira iherezo naho imiryango mpuzamahanga ikaba irebera ntigire ikikora. Reba n'ahandi hari ibibazo byagiye bigaragara mu bihe byashize. Reba mu bihe hari ibibazo byacu byagiye bisa naho byagiye biba ariko bitumvikana. L'Afrique bisa nkaho bitumvikana kuri Afrika. est l'objet de convoitises multiples. Iki nicyo cyifuzo Afrika ifite impande nyinshi. Mais pour pouvoir ifite impande nyinshi kandi mettre kugira la main ngo sur les immenses ubashe richesses kubona du continent, ubutunzi butagira ingano bwo ku mugabane, les géants de son ubutunzi butagira ingano bwo ku mugabane ndetse n'ibihangange by'isi yose, monde attise le feu et les kandi conflits. isi yakongeje umuriro Il nous ndetse mène n'amakimbirane une guerre adashira. de l'ombre. Aratuyobora intambara Il ne se laisse y'igicucu pas voir, ntibireka mais ils sont ngo bagaragare, cachés, ariko déguisés yishe et ibintu ils ne byinshi distraient. cyane. Vous verrez que les pays qui ont démontré leur capacité de se développer, ce sont les pays qui ont été cibles de destruction. La Somalie était la grande puissance en Afrique. La Libye était une grande puissance en Afrique. Mais vous avez vu comment ces pays ont été détruits et les médias nous disent que c'est normal. mu bijyanye n'itangazamakuru ibi birasanzwe ko abaturage barakara. Izo generasiyo Z isaba igasaba impinduka ndetse igasaba ko ibintu byakorwa bikajya mu bundi buryo. Bwana Barundi kazi guverineri w'intara y'Uburundi ndetse n'abandi banyacyubahiro bajyanama b'urubyiruko rw'igihugu cy'Uburundi, Bwana Musabikorwa ku rwego rw'igihugu gahunda yo guha imbaraga ubukungu n'akazi urubyiruko peyaje n'abandi banyacyubahiro muri hano. Iyo rero ni inshamake y'ijambo ryavuzwe na Perezida. Turi buze gukomeza kugenda turebera hamwe n'ibindi yagiye atangaza kubimaze iminsi bigenda biba, akaba rero ari amakuru agezweho mu gihe kuri ubu ngubu paji ikomeye igezweho ari uko rero nk'uko bikomeje kugenda bigaragara nyuma y'ifatwa rya Uvira na 23 abugaririwe Burundi bari mu gahinda gakomeye. Byifashe gute? Nk'ufise bikomeje kugenda bigaragara, bamwe bakomeje kugenda bagaragaza agahinda gakomeye nyuma y'uko intambara zikomeje kugenda zigaragara muri ibi bice. Ushitse mu Gatumba nko mirometero 5 y'umupaka usanga abajejwe umutekano bagizwe n'abapolisi n'abasirikare bakanuye maso. Nta modoka z'abigenga zica ziva muri ibi bice bya Kongo ngo zerekeze mu Burundi, zikaba rero kuri ubu zijyanye n'ibikomeje kugenda biba ndetse n'ibigenda bigaragara n'abagenda n'amaguru canke abagenda n'amakinga nabo bahagaritswe. Kuri ubu urujya n'uruza rwugawe nk'uko rero biriko biragenda bigaragara.
byose ni biri kuba mu gihe amakuru ari guturuka mu nzego zitandukanye zaduhaye amakuru aragaragaza ko inama yitabiriwe na perezida, uyu ni president and commander in chief Evariste Ndayishimiye, hari kandi minisitiri w'ingabo Marie Chantal Nijimbere, chef de defense staff General Prime Niyongabo, deputy chief of defense Lieutenant General Jean Paul Habimana, ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka Land Forces Commander Major General Jean-Claude Niburana, ndetse na Chief of Military Intelligence Colonel Jean Dafel Manirakiza, ndetse n'umuvugizi w'igisoda cy'u Burundi Brigadier General Gaspard Baratuza. Bakaba rero aribo bari muri iyi nama ku ruhande rw'u Burundi. Byongeye kandi hari irindi tsinda ryari ryaturutse Kinshasa, aharimo umwe ukora mu butasi ndetse n'umwe ushinzwe ibijyanye na munition ndetse na logistique muri FARDC, ndetse bakavuga ko ari intumwa zaturutse mu gihugu cy'Ububiligi zaje kugira zikurikirana ibijyanye n'ubufatanye mu bya gisirikare. Kugeza ubu nta makuru cyase nta bindi bijyanye n'itangazo officiel rigomba kujya hanze, gusa abasesenguzi bagaragaza ko impamvu ibi biri kugenda biba ari uko bihura n'ifatwa ry'isagara cya Uvira, ibyatumye Burundi bushya ubwoba ndetse butangira kugisha inama b'uruhu rwera, bababaza bati ese kuba umwanzi wacu ageze muri metero biri munsi ya 40 turakora iki, biraza kugenda gute? Nibwo rero hashaswe ibisubizo bikomeye nkuko tugiye gukomeza kugenda tubireba. Kuva ifusemeje ko yinjiye mu gisagara cya Uvira ku mugaragaro ku igenekerezo rya 10 Kigarama 2025, habaye rero ibijyanye na official statement aho General Bernard Muheshi Vyamungu ndetse ari kumwe n'umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo M23 Lieutenant Colonel Ngoma batangaje neza ko bamaze kugera muri aka gace. Vyamungu mu ijambo yavuze yagize ati abasirikare b'abarundi bakiri mu mazu bihishe ndabasaba gusohoka bagasubira mu gihugu cyabo, ntabyo bagomba kuba bikeka, tuzabaha inzira yihuse batahe. Biro byongeye urujijo mu buryo bwinshi. Ese koko aba basirikare Burundi bihishe mu mujyi wa Goma? Ese ubutumwa bwari bugamije gufasha abaturage cyangwa ni message philological warfare? Reka tubirebe turebe n'ivyo bishatse kuvuga. Ibi byose rero bikaba bigize ingaruka zikomeye ku miterere y'ingabo za Kongo n'u Burundi, bikaba byongera ihungabana ku rwego rwa politike ndetse na diplomasi. Nkuko abashakashatsi babigaragaza, hari ibintu bitatu bikomeye bigomba kwitegwa. Icyambere nicyo twabona mu cyiciro cya gisirikare mu bizwi nka strategic risk assessment, uko FARDC n'ingabo z'Uburundi zavuye mu gace ka Uvira mu buryo bwihuse hakurikijwe amakuru yemeza ko bizaro kugira ngo hirindwe ko abasivili bakangirika cyangwa se bagirirwa nabi. Hari ikindi gice twabibonamo cya regional security vacuum, ifatwa rya Uvira ryahise rishyira igitutu gikomeye ku gihugu cy'u Burundi gisanzwe bifite imbibi zigera ku birometero 200 gihuriweho na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho rero kuri ubu ngubu imipaka ya Kavimvira yamaze gufungwa. Ni mu gihe kandi twabibona mu mboni za future military coordination hashingiwe ku zo minade bijyanye na Ministeri y'Ingabo yatangaje mu bihe byashize Uburundi n'Ububiligi ndetse na Kongo basanzwe bagira na partnership based military support, ariko nta na rimwe byigeze bigaragaza cyangwa se bagaragaze umusaruro muri ibikorwa bamaze n'imyaka irenga 3 bahanganye n'umutwe wa M23. Nubwo rero nta jambo ryatanzwe ku mugaragaro ngo rijye mu itangazamakuru, amakuru dufite y'ibanga yatanzwe na bamwe mu bari muri iyi nama akaba agaragaza ko inama yari ifite gahunda zisobanutse, harimo triato level evaluation, aho Colonel Manirakiza uyobora intelligence ubutasi bwa gisirikare yasobanuye uburyo imirwano iri kwinjira muri Uvira yaranzwe n'ibi bikurikira. aho yagaragaje ko harimo high mobility units, well coordinated asset waves, precision fire support, physical operations, strength infiltration routes. Nkuko rero yabigaragaje yavuze ko ibi byose byerekanye ko AFC ifite ubushobozi buhanitse bwo kwinjira mu mujyi kandi ko bitari bikunze kugaragara mu mirwano yo mu misozi. Agaragaza ndetse anavuga ko mu gihe FDN bitaba maso ubuye mu 23 ishobora kwihimura ikagira gatendi ikora, ndetse agaragaza ko nkuko bagiye babikeka ko M23 ikorana n'umutwe wa
Redi Tabara bishobora kuza kurangira Redi Tabara isabye ubufasha mu 23 bakayinzira bagatera Burundi bakavuga ko rero batagomba gutuza ibiro bikaba zatumye intumwa za FARDC zaturize Kinshasa zikiragaragara isesengura risha aryo ku buryo bwa frontline collapsed ku munota wa nyuma kugira ngo hirindwe civilian casualties aho rero na delegation ya Babirigi nayo yagaragaje ibigomba kuba ababirigi bari bahari nk'abajyana mu bya gisirikare bazanye icyitwa robotics enabling surveillance analysis framework ndetse na autonomous terrain mapping for border security nkuko rero bigaragara ibiro nk'ibyari ibikoresho byo mu ntambara ahubwo ni framework za tekinike zigamije gutanga ubumenyi ku mikorere ya gisirikare y'ubuyinga bwa none icyo bise technology shift study ijyanye na robotics and modern warfare ikaba rero ari inama yarangiye abasesenguzi bemeza ko hagomba gutangira kwibazwa ndetse no kwiga uburyo cyo bashobora gukoresha bijyanye na robotics and autonomous defense system in case of future instability mu magambo rero nkuko rero bigaragara ibikomeje kugenda biba byose rero ntabwo bizahita bitangira gukoreshwa biravugwa ko rero bagiye kwiga kuri uyu mushinga kugira ngo Burundi na Kongo bashobore gukoresha ikoranabuhanga rigezweho mu gucunga imbibi ndetse no kwirinda ibitero by'ubutasi bishobora kuba byakinjira ku butaka bw'u Burundi nkuko rero bigaragara mu gusoza inama ikintu kimwe cyumvikanye n'ibijyanye n'amagambo akomeye yavuzwe n'ababirigi bagize bati this is not a call for counter offensive but realignment of regional security preparedness nkuko rero babigaragaza bikaba bivuze ko nta gahunda yihutirwa yo gutera FC yigeze itangazwa ahubwo harebwa ko igihugu cyabyifatamo mu gihe security dynamics zigeze ku rwego rusha nkuko rero bigaragara amakuru y'Iperereza arerekana ko inama y'Ubujumbura yahinduye ibintu bitatu mu buryo bw'isesengura Burundi na Kongo bari kongera kureberamo uko bakosora uburyo bwo gucunga imbibi z'igihugu cyabo ndetse bagategura n'ibitero bishya ku mutwe wa M23 komeje kwigarura ibice bitandukanye ibyabereye muri Uvira rero bikaba zarabaye isomo kwikoreshwa rya urban warfare tactics mu duce dufite abaturage benshi ikoranabuhanga rya robotics rikaba rishobora kuzaba ari irishya muri aka karere kuko rero bwaba ari ubwa mbere muri aka karere yatangiye kugaragara amarobo ku rugamba yayo asanzwe abaho ni mu bishaka tuzabasobanurira uko akora nubwo AFC yatangaje ko umutekano wagarutse ibice byinshi bya Uvira biracyafite icyo gikomeye mu gutanga ubufasha ndetse bikaba bigaragara ko kuri ubu ihungabana ry'ubukungu ku Burundi ryatangiye kugaragara kuko hari ibicuruzwa byinshi byavaga Uvira birimo amamesa inyanya ndetse n'ibindi bitandukanye byajyanwaga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri ubu ubucuruzi bwamaze guhagarara bamwe mu babukoraga bararirira mu myotsi inama yabereye Bujumbura ntikubiyemo ibyemezo bikomeye byo ku rwego rwo gutangira intambara ahubwo n'ibijyanye na analyse cyangwa se kwanaliza ibyabaye bakareba ishusho nshya y'umutekano uko ingabo za Kongo n'u Burundi zitegura bikaba biteganyijwe ko inama izafata ibyemezo iteganyijwe kuba ku cyumweru ku isaha ya saa 9 ibiro by'ingenzi twabashije kumenya ariko hagati aho ubwo ibi byabaga Kinshasa bo bamaze kuba batangira kuvuga bati dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ingoma yawe yegere hose icyo ushaka gikorwa munsi nk'uko gikorwa mu ijuru aho rero bateguye urugendo rudasanzwe nyuma y'uko umutwe wa FC wiganze ku mugaragaro ko wafashe umujyi wa Uvira rero mu miji ikomeye muri Kivu y'Amajyepfo wafashwe ku igenekerezo rya 10 Kigarama 2025 ibibazo by'umutekano n'ingaruka zabyo ku miyoborere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bizahise bifata intera mu gihe abaturage bakomeje guhungira mu bice bitandukanye ubutegetsi bwa Kinshasa nabwo bwatangiye kugaragaza uburyo bushya bwo kuba bakangurira abaturage kwishyira hamwe ku mugoroba wo kuwa gatatu secret parlementaire de l'Union sacrée de la nation ihuriro rya Politique rishyigikiye Perezida Tshisekedi ryatangaje ko rihamagarira abaturage bo ku isi yose ba Kongo kwitabira mobilisation totali urugendo rugari rwa Marché Pacifique Nationali ruteganyijwe
kuwa gatanu ku igenekerezo rya 19 Kigarama 2025 iravuga ko rero uru rugendo ruzaba mu duce twose tw'igihugu pour rejeter la agression, défendre l'intégration territoire et soutenir la souveraineté nationale. Nkuko rero babigaragaza bakagaragaza ko ari byo bigomba gukorwa. Ifatwa rya Uvira ryatanzweho ubusobanuro bunyuranye n'impande zitandukanye. AVIS iravuga ko yabohoye uyu mujyi mu gihe ubutegetsi bwa Kinshasa bwemeza ko FARDC yakuye ingabo za mu bice byari birimo abasivili. Nyamara ku rwego rwa politike mpuzamahanga kindi gikorwa cyose gifatwa nk'ikigeragezo gikomeye ku butegetsi bwa gisirikare. Abasesenguzi bavuga iki? Uvira yari dernier bastion stratégique muri Kivu y'Amajyepfo. Gutakaza aka gace bikazarese bigaragaza icyo mu mikorere ya FARDC muri urban warfare bishobora kongera umurego muri politike imbere mu gihugu. Hari hashize amezi menshi hari ibiganiro ku mutekano n'ubusugire bw'igihugu. Ni muri urwo rwego rero Union Sacrée de la Nation yahisemo gukoresha ijwi ryayo rya mobilisation citoyenne kuko rero babigaragaza mu itangazo ryabo. Union Sacrée de la Nation yagize iti: le peuple congolais doit se lever d'une seule voix pour dire ni l'agression, ni la balkanisation était oui la défense de la nation. Décembre, chaque ville et chaque territoire doit faire attendre ces messages. Bikaba rero bavuga ko ibi bigomba kuba bagasenga bakaba bakora ibishoboka byose. Bakaba rero ari icyerekezo gishya cyo kumenya ndetse no kugaragaza ibigomba gukorwa, aho rero bagomba gukora uru rugendo bagenda bagaragaza uko ibintu bihagaze. Ibi byose rero bikaba bigaragaza ko Union Sacrée de la Nation ishaka gukoresha politike y'imyerekano mu gushyigikira ubutegetsi no gutanga igisubizo kidashidikanywa mu gukomeza gutanga ibijyanye no kuba bagenda basaba ko ibi byarangira. Nkuko rero bigaragara kuri ubu benshi mu bakurikiranira hafi biri kuba baravuga ko mu gihe Union Sacrée de la Nation yatangaza ibijyanye n'ibikomeje kugenda bivuga ko bagomba kubyamagana. Hano ikindi gishe cyahisemo ko kigomba kuzajya kivuga amasengesho yo gusengera uburasirazuba bwa Kongo. Nyuma yo gukora urugendo bakazajya banyura mu kiliziya bakatura igitambo cya misa gisabira bari muri ibi bice by'umwihariko, ndetse bagasabira n'ingabo ziri ku rugamba. Hagati aho ushinzwe ingabo ndetse n'abahoze ku rugerero we yatangije ibikorwa byo kuvura abasirikare bakomerekeye ku rugamba muri ibi bihe ndetse no mu bihe byabanje, kuko rero abona ko harimo icyo gikomeye mu kubitaho. Hagati aho ntabwo urugamba rwarangiye Uvira. Kuri ubu ngubu M23 irashinja FARDC gufata ndetse no gukora ibidasanzwe mu bice bitandukanye bya Minembwe. Bigaragara mu itangazo rimaze gusorwa ku rubuga rwa X mu butumwa bwashyizwe hanze kuri uyu munsi kuwa kane ku igenekerezo rya 11 ku isaha ya saa 9:20 bavuze ko abasirikare b'u Burundi bari kuri defensive position mu misozi batangiye ibyo bise Brato attacks byibasiye abaturage b'abanyamurenge mu gace ka Minembwe. AVIS iravuga ko aba basirikare bari gukoresha bombardments bagatera ibijyanye na bagatikora sharing bakoresheje artillery mu midugudu ituwe n'abaturage b'abasivili. Ibikorwa byahitanye abagore n'abana benshi. Bikavuga ko izi ari indiscriminate attacks zateje panique n'akavuyo mu baturage ndetse zikakurura humanitarian crisis ikomeje kwiyongera umunsi ku munsi. Abaturage baravuga ko aka gace bavuga ko batigeze banabona ibitero bifite fire power n'ubushishozi nk'ubu. Bakavuga ko rero umubare utaramenyekana w'abasivili bapfuye. Umwe mu bikomeje kugenda bigaragara iperereza rivuga ko hari abaturage bagerageje guhungira mu mashyamba no mu misozi migufi kugira ngo barebe ko bahunga aya masasu ari kuraswa mu buryo bwa long range indirect fire cyangwa se kurasira ku ntera ndende. AVIS irashinja aba basirikare ibijyanye na coordinate attacks targeting to civilians. Ibintu bo bavuga ko bihabanye n'amategeko mpuzamakungu agenga indwano. Nkuko rero bakavuga ko rero ibi biri kugenda bagakoresha intwaro ziremereye zikarasa mu baturage. Kugeza ubu nta gisubizo kiri officiel cyangwa se official statement kiraturuka ku nzego z'igisirikare cy'u Burundi cyangwa za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku birego bikomeye biri kuvugwa. Gusa abasesenguzi baravuga ko ibi ngibi bigomba guhagarara kuko bibanga
nama kandi bikaba bishobora kuzatuma nyuma y'iyi mirwano hari bamwe bashobora kuzisanga mu nkiko. Hagati aho Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba n'intumwa yihariye y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe African Union mu bijyanye n'urubyiruko, amahoro n'umutekano yageze mu ngoro iri ahitwa Kiriri ahari kubera ikiganiro mpuzamakungu ku rubyiruko birebana n'amahoro n'umutekano. Izi ni seremoni zateguwe n'abantu benshi ku rwego rw'igihugu n'umugabane, zikanitabirwa n'umunyamabanga wa leta ushinzwe urubyiruko, umuhuza w'abarundi ombudsman hamwe n'abandi bayobozi bakuru b'igihugu. Hari kandi intumwa zaturutse mu muryango wa Afurika yunze ubumwe n'andi mashyirahamwe nka Sabo Regional Continent ndetse n'itsinda rinini ry'urubyiruko ruhagarariye ibihugu bitandukanye bizo ku mugabane wa Afurika. Uyu mubonano ukomeye ukaba ugamije guteza imbere uruhare rw'urubyiruko mu kubaka amahoro arambye, gushimangira umutekano mu bihugu bigize Afurika, gufatanya mu gushakira ibisubizo ibibazo byugarije urubyiruko, gukangurira ibihugu kongera uruhare mu kubaka inzego zifasha urubyiruko mu rugendo rwo kuyobora no kwihangira imirimo. Perezida Ndayishimiye uzwi nka champion de la jeunesse, la paix et sécurité en Afrique, akaba rero yatangaje ko ibi bigomba gukorwa kandi bikagira umusaruro bitanga nkuko rero yabigaragaje. Ibiro ni biri kuba mu gihe n'ubundi hari andi makuru akomeye kugenda agaragaza ibiri kugenda biba. Niki abasasanguzi bavuga kwifatwa rya Uvira, bo baravuga ko ari ikibazo gikomeye muri politike ya Kongo. Ntabwo bibeshye kuko ugeze umwe muri politike ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo havutsemo ikibazo gikomeye nyuma y'ifatwa ry'uyu mujyi kuwa gatatu ku igenekerezo rya 10 Kigarama 2025. Inyeshyamba za M23 zinjiye mu gisagara cya Uvira, bikaba rero byarabaye ikibazo gikomeye ndetse biteza ikibazo gikomeye. Uwitwa Juvenal Munobo, umukada w'ihuriro riri ku butegetsi Union Sacrée, akaba yarahoze ari umudepite ku rwego rw'igihugu, aremeza uko ibintu bimeze ubu bigomba gukemurwa binyuze mu biganiro. Kubwe intego ya M23 no gushyira igitutu kuri guverinoma kugira ngo yongere gusubira mu biganiro bizaduha. Arasaba rero ko ibiganiro bizahita byongera gusubukurwa byihuse na AFC ikagira ibyindura ku bibazo by'umutekano. Kuba rero inyeshyamba zarinjiye muri Uvira, ingabo z'igihugu zitiriwe zikaba rero zaragiye zifatwa, izindi zirahunga nk'uko bigaragaza. Jean Baptiste Muhindo Kasekwa, umuntu utavuga rumwe n'ubutegetsi akaba n'umwe mu bagize ihuriro Ramuka, arashimangira ko hakenewe ukuri no kubaza abantu inshingano zabo. Kubwe igihe kirageze ngo abayobozi batange ibisobanuro kuri iki kibazo. Aba banyapolitiki baratanga ibitekerezo mu kiganiro kuri gahunda y'ibiganiro hagati y'abanyekongo kuri radio Okapi. Nkuko rero bigaragara banywanyi, natwe ni nk'uko dufunze page amakuru akomeye arabana n'umutekano, politiki, ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Kuri rero dukurikiye bwa mbere cyo ndasabone ntuzongere gucika ukundi ibiganiro ndetse n'amakuru tubashyikiriza ngaha. Travista.